Myanmar news toite update kanan siama chumi ma in Ukraine war lam tle men kanan soi masale lokange Ukraine war chuan nisom rokle pasari mel amuta maktak main voin khan Nancy Pelosi chuan Kyiv atlo vele tathut maya Kyiv kothera Ukrainian President Volodymyr Zelensky nen security khau tak noya kholayan fangvela Pitar ma ni se pui ve tak chuni US presidential election hun lai khan achan chin kan soingun pol takania Ramhuai Pitar tia kan soifo khania US House of Representatives sa speaker ni in Democratic Party a chuan a senior bertezingami ani athu hi tlangve takani Nancy Pelosi hi representative Adam Schiff Jason Crow le Jim McGovern tenan zui ve boka President Biden poinatlo ve thuai rin na alien le tahle Zelensky chuan Twittera Nancy Pelosi ne na anin biak na video hi aposa Pelosi chuan ki fakan local chan hi zalen na sual tura in huai senjia kan huin lom thu soi tura local kan ni bera mi pui zalen na sual tu te lama kan tang zel dona mi zong ta na be in ni ti kan ria he in do na hi ne ani ma chu in kianga kan om zel dona ni ti in Zelensky a hrilani karma samai khan US Secretary of State Anthony Blinken le Defense Secretary Lloyd Austin ten Kyiv an lo tlo to a ral thuam tam tak pe kan tum thuan soya Speaker Pelosi hian eng thil thange thlen ve don tuna hi chuan kan la hremai rilova pangpar le ei tur ringot hi chu an pe karin omlova Ukraine ta na thil tangkai dang thamuan thak deuh a om le thuai han be sei pui photila a thange Donald Trump hun lai kha chuan Ramhuai Pitar Pelosi hi ei lo fe khe kan tam khop maya tuna ki fatlo vele ta a mitam tak khir dan adang to mai thayani ole ti chuan Myanmar lam chanchin update kan chhun jom le ngal don nia April ni som thum nimin tlai dar nga le dar ruk chhovel khan ha kha khopuya sipai motor pali aluta khai kam hall anti maya sipai zan hi velan da bel le ni in ha kha lam media te chuan an soi heng sipai ho te hian voin chhun lam khan in bualin identify hloma an richel chul mai ni nan soya zo kholama tang lu te po an ni mai thayani CDF min da tho omna kem then khat chu tun la ya tawru ho in anoi le chiam maya an buk zar a che zo le ta cho chum na le ei le in na tur tak ngial po om lo khopin a chele a an silpolin te po lak tlak to lo khopin a che zowa tan puyan ngai hle ni nan soi mei ni khat tukin khan aizol khopuya tanga chhuwa lam kelsi khodaya chin state lama thon tur CDF te man tur nia soi silai then khat chu Assam rifle ten an man sak le ta nia soi ani a sumdon na anga mimalin an zor an lo man ani em nge CDF tan hrim pol mingale ti kan thudon nei na soi chiang chia lova CDF te ta tur ni ngei nan soi ti ania apoi thaingot mai atu te mo bernge moni don ni an man te zinga hian CDF flex song CDF batch bom thum silai pariat le bom siam na man rothen khat atelani CDF engpol bertange niang tiero soi chian ni lova a enga po chuni se Assam rifle te hian chunglam thupek muinemo anti tu reng tin an duty an check ani ve mai thaya apoi hle ni Sakain region khin u township pa Zirtirtu CDMR pakhat chu April ni somthum nizan khan terrorist council sipaiten an mana ráwng takin an that yetun antinia madong chi khua primary school Zirtirtu nimek CDM lama pakai ta ani nizan khan bai ka avei wak lai chu sipaiten lo dangin an kap hlum zui ni in an soya chutianga an ka nuwa du tok tamai lovin ataksa an soi sa chhun zoma aza mo te pon tan sak hial ni nan soya sipai sual ho thil ti dan hi a over theile ani kan puan fawang khan terrorist council sipai khin ulamat ráwng tak taka che te hi duai nan hrang rei ta hle ani hi Makui region Natmau township pa ainma chi khua mei ni khat tukin dar nga vel khan sipai motor pakhat mangin sipai som nga velan lut le a
khua an lu ma a leile thlam pakhat halin thlam a lo om thlam nei tu le midang pathum an mana an kutan nungkhir nuwa kho chung kong puidunga an tlan tira an vopa bok ni in khomi puiten an soi aza thlak baka athin rim thlak hle donani Makui region Thilin township lama po hian terrorist council lam an che hleya an thin ter tekin civil mi te chunga tuanin in phennan civil mi te an man mai thina chuwangin thingtlang kho then khat chu a khopumin an tlan hlom ni in YDF Thilin 3rd battalion ten an soi Mandalay region Natuachi township a wetlu khua mai ni khat tukindar sari vel khan terrorist council sipai tui choya veivak te chu PDF ten an lo boma sipai pahni an thinga la hliam tuaran omnual ni nan soi chung sipai thi le hliam tuar te thiar turakal motor pahni po bom vekin an lo be chun zom le a motor pakhat chu an bom chele ngei ni nan soya relo te anin kap zui bok na thu chi PDF te chu him te in anin saseng ta nia soyani Rengun khopui bahan township lama voin chomadar som le minute som ni khan bom voin ni ringzet zetina puaka April ni som thum ni zandar som pakhat pel khan North Oklapa township veng som pani na lama bom voin ni apuak to boka tin nimin tukdar sari vel khan 20 township sipai lam ne na in nim nai tak 20 township Karen People's Party chairman Emuchi antipo 20 PDF 10 anda thale to bok April ni som thum nimin tlai dar li le chan ve khan hlaing ta ya township tlak lam veng kuana om sipain in za optua ta na anruat sipai pensioner tuncho anti po from zero to hero pol 10 an kap hlum ni in voin khan an soi bok Rengun khopui ancient township a dangin kung venga po PDF mi som pakhat lai manatha anni theinana report lo petu venglal phiu kuku anti po voin chonudar khatle minute som level khan YLF pol 10 voisom pakua an kapa an thin rim hle niang an kap hlum chiang hle ni an ka hlum tak phiu kuku hi February ni som paruk chomadar soma dangin kung PDF te omna be ani tuma sipai te na report petu ber nia soyania ama wangin PDF som pakhat la yen nun na an lo chan to a chuba ka an pol thil nei ral thuam engemo man ani pha boka voina anda thata po hi thil om ang tak ni na langa duai nan tlai hret zok ani mai thei Korean state KNU brigade 1 ramchan bilin township a leke khuwa chu mai ni khat voin chonudar khat vel khan jet fighter pakhat le helicopter pahni ten boman thlaka an kap na sale hlea Buddhist puithiam te chen na in le civil mi te chen na in engemozat akang chele vek nia soyani Moon state bilin township lama po terrorist lam hian voin ni lengin thlo na mangin an kapa civil mi te chen na in achetam hle bok an puithiam te chen na in po achetel nual bokani kan soitak leke khuwa khan terrorist le an lam tang BGF te kem pakhata silai thom anasa hle boka KNLA le an lam tang PDF 10 kem an be ani nge yan rin thu khomi puite chuan an soi ni in media then khatin an soi KNU brigade 1 ramchan leke le wanta pan kema om te chu April ni somni le pathum ayat lai lova an kem chu san vek durin KNDO lam chuan thuan lo peto ti kan soi to kha anin kap tran le ta tak tak ni na langa chanchin ngai chan zel atu lang Kareni state Demosu township a dongan kha kho in do na khan sipai pathum anthia sipai laminan ka hlum tak pitar kum somsari chuang to ruang charani bok terrorist council sipai pangadangin hliam na takan tuar bok ni in DMO local PDF tenan soi Demosu local PDF 1st battalion mipui sipai then khat Central Command 1102 mipui sipai then khat le KRU sipai then khat tang khom tele terrorist council sipai te chu April ni somthum nimin chonudar ni vel khan anin kap chiam maya sipai pathum thin midang panga in hliam an tuara sipai te chuan civil mi te chen na in khat an hala
tin hemi ma April ni som ni le pakua nimin pia khan PDF lam chuan sipai te na an ka hlum tak Pitar kum som sari le pathum mi ruang an lo char to bok Pitari chu thatak an voiliam thu le ral thuam then khatan charbel thu te po an soyani karen ni state a hian April cholkar top khan dimosu le fruso lama indona achuak le a terrorist sipai som ni le palian thia tin loiko town sipa lopi cha hydroelectric power siam na tui khuwa veng tu police pariat te po an am tenen PDF lamin an man bok ni in KNDF lam chuan an soi dimosu township bi ka hian nitin mai indona chuak renga April kar hnung ber do khami indona khan KNDF sipai pahni an boralani tunlai hian fruso township thale khua atanga bolakhe township nan phe lama kal tlang tumin sipai lam chuan ma an lameka sian state chimlam pinlong township atanga karen ni state lama kal tumin sipai motor som thumlai mai chuan manoran tummek bok ni in KNDF lam chuan an soi bokani dimosu township a kongta dongan khale khaupalo veng lama om terrorist council sipai te po KNDF tenan kap reng boka voin lam thleng po khan helai vela hi chuan indona thom ala om reng ni in KNDF lam chuan an soi bok April ni som thum ni zandar som thlenga khitit media ina chinchia dan chuan nimin chhun khan ram chung mun ranga terrorist council sipai zale pali anthia anti thale veu mai PDF lammi som pathumin ramtan nun na an hlan le bok Sakain region Myong township a terrorist sipai pathum kata lama som panga suibua pakhat tase township a som mongyua a pahni Makui region pau township a pathum yomi te omna cho khopuya som panga Paku region tongwa pariat sian state yuangan khwa somni Karenni state dimosu lama pahni Chin state hakha township a nimin piami te po chiertelin somni le panga Matupi township a pali Mandalay region natuchi lama paruk anvain zale pali anthiani tin Sakain region khin u township a PDF panga sian state yuangan lama panga thau Makui region pau township a pathum anvain PDF som pathum an boral bok ole tuntuma Myanmar news kan ti chuat thei toite chu khati song kha ania thir tu le ngai tu zong song te in za chunga kan lo me